Free ne koma ma obiaa stress o. Uwa na enye no ano. Se wo ma ye di wuo ehunu hunu wa di nyame se wo be ye obi ase no untumi nye. Ne fa bibi we fi Yeboah futu we mu. Nanu ya ena kama president Adrona film see friend one god. Otna simpie nim. Edi ensimwe etudwa. Efa yen doctor ba kope. Yeboah Agyekum Francis. Abranche friend Yeboah Agyekum Francis. O tie ni ye. Na anu me kana sem. Ba me boni be na manko street ne ma me fie ya mantam na yedi ni bedi afahye because Yeboah Francis or obi a oni kwatentin abaifo ama ne date anytime obi fi asase so eda sunsun wi ase so we science student am fa science and math spiritual a wo timi tina say stroke enye spiritual na o so da na so obi no be da enye bone na say o so da na so hu sama enye bone je because sunsun wi aso ma me fie Yeboah ye ma woni sese so wa magana fo num ayo mo de o magana fo adwuma ayo mo de so mo nya Messiah sabrante mo hwe ni ye pa no na ntem nte we onam we oyale pa oyale we accident wom bad accident wom yale a enye du ewom abusia ensen beta bonten no dudo na eguso bobo ho a ti muamuamu a ena asem no kopi wuru na nkasa akachi no se da bi anya de se metina ho ama saa nyema we a timamufu bi ma hyase emfinsha bibrebie no omode abamenso meso entimenso anu ye se fata no mehwe na menso mede ama owura no da sunsu wiase men kan se spirituality eni ho menon e wo Ghana ha ye top artist Shatawali ye chinu tumu because o kan se wo wu me ka se o the fear and panic ato Ghana for so ma ye bechi ye brother yi e de no koy na obi na di kan hyem kom so obi wu and on because okay so what me be with my mema won hu say o de o kan na ba no fake ni de chi ono ya nchi obi a me pa cho kura e serious bi a sa anyama we yan so we de me de a chaw pa na ebra yewura His Excellency John Dramani Mahama, the president of the country. Mr. Message through why ye bibi fa ho why ye bibi fa ho ya one regulating yama we ye won sembi o hwa ye can etimi affect citizens no pa side bibia we bia na ye say citizens no more life the top priority of whatever you want to do for us, because we can only enjoy your good leadership when we are alive, when we are living. We cannot enjoy your leadership if we are dead. To say me say obika se me wa on say me ta akra repost mom say be nke be duru authorities for no obika ye bo na wo post there we me wo numbers kakra, so at least panyi bi hwe me person ka panyi nu na nka oso message no, but say me an kasa impression it doesn't affect me na obi a me chere chere science yi nti ye wo say me nche nim nema bi on asema person me ka kakra ne say ehu etimi stress ni pa kese ma aduru a onom kra enya adwuma obetimi aka asema to obi so ebi audio per trend enye me ma me money people who watch my videos say they want me to be alive ubetimi aka asem bi amankofo we anya problem na duro na onom na eboa no ubetimi asese sa de na ma the pressure asenya kosoro but my main term was simple thing say oye stress makasa asem we actually that say oye stress ubi kan say me na panic or na oye stress or blood vessels no naturally it has to constrict so that be moja betimi aboyi na stress na why na say bibi na ebe to na be dwane anka wadwane. Initially, now adrenaline be secreted. Say a long-term problem, a cortisol and be released. Now, some mechanism we know, sugar and glucose release into your system to be able to do the SON. But me know him say, "I me kind of was not the when into own baby and glucose now, but glucose now I release about nipa be move from the liver. No, on should have found but as some no be can't penetrate. So I do wait, mama glucose a cortisol, but I know we need. And it's a video, say, na me react to it. Ya no when you but no what na aboa wo punti na me video yi. Free ne koma ma obiaa stress so. Uwa na enye no ano. So wo ma ye di wuo ehunuhunu wa di nyame se wo be ye obi ase no untumi nye. Ne fa bibi we fi Yeboah futu we mu. So wo ma ehunuhunu wa di wo be ye obi ase no untumi nye. Na mbom ahobambo e very important. Ahobambo e very important. Ntiabusia enkomoni na no wo hwa na nkese fata se owura no yina no ana se de woye enso ne kan no ni nam no ma me hu adwenkyere komese na se amawura mfi so becha ma foforo nso me da ase kwasikos